Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Malam ini kita akan belajar Iqro kelima ya. Halaman 10. Ada Mbak Eka di Mataram. Silakan Mbak Eka dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wal qamaru bihusban. Wal qamaru bihusban. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Fa'aksaru fihal fasad. فأكثروا فيها الفساد. Kemudian Yudha'afu lahum adzab. lahumul, kurang nyamber ya. Lagi lahumul ya. Yudha'afu lahumul adzab. Yudha'afu lahumul adab. Kemudian Watadhakuna wala tabakun. وتضحكون ولا تبكون. Kemudian Zalikal jangan ditahan. Dalikal khidyul. oh iya. Zalikal khizyul azim. Dalikal khizai. Khizyul. Dalikal khizyul azim. Coba lagi. Ah, ah, Khizyul. gitu. Dalikal khizyul azim. Dalikal khizyul azim. Kemudian Makisina fihi abada. makithina fihi abada. Kemudian Hal yastawiyani masalah. hal yas tawiyani masala. Wahwa Wahuwa wahuwa bil ufuqil a'la. Wahuwa bil ufuqil a'la. Kemudian Fahasyara bi fanada. fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Jangan ada hanya ya. Kalau ada hanya panada. Penada. Fanada. Lagi. Oh, keluar ya, Pak ya. Ya kayak sedikit tapi nggak begitu. Fahasyara fanada. Fahasyara fanada. Kemudian Alam ya alam ya tikum nadir. alam alam ya'tikum nadhir. Wahwa Wahuwal hakimul khabir. Wahuwal hakimul khabir. Kemudian yang ini. Fartaqibuhum. Fartaqihu
Fartaqibhum. Fartaqibhum. Fartaqibhum Ya. wastabir. Fartaqibhum. Fartaqibhum wastabir. Ulang. Kemudian boleh kalau mau ngulang, siapa takut, ayo. Fartaqibhum Jangan buru-buru. Fartaqibhum wastabir. Fartaqibhum wastabir. Bagus. Kemudian Kahashimil muhtadir. kahashimil muhtadir. Kahashimil muhtazir. Kemudian wa namariku. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Kemudian, ya, dari tadi saya tungguin kemana Bu Eka hilang? Ya, watawa. Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Watawasau bil marhamah. Masya Allah ya, baik ya, berasa ya. Pinter sekarang, Suaranya baik. Kenapa baik? saya mau tahu nyoba suaranya Bapak. Watawasau bil Jelek kalau digedein gitu mah jelek. Jadi kalau Mbak Eka mah sebetulnya sudah bulat suaranya. Nggak perlu digedein, perlunya ditinggiin kayak Yani. Kalau Yani kan pengen tinggi, tapi suara Yani kan suara perempuan. Maksudnya Yani sama Atin itu kan ada suara apa yang istilahnya jenis nenek-nenek. bisa di bawah, di bawah, di bawah kasur. Ini terus saya diomelin. Ya jadi kayak orang lagi marah kan, gitu ya. Kalau kamu kok ini kan suaranya udah bulat. Rencongkonon, gerak, nggak usah digedein lagi, tinggal dienakin aja. Nggak, kalau digituin malah jadi aneh ya. Jadi mereka tuh tinggal tinggal nadanya nanti insya Allah entah sehabis Iqra 5, entah sehabis Iqra 6 belajar A I U B A. Itu nada di situ. A I U B A U an ani a la minal mu'ni ma I an ani a. Kan nggak digedein kan sama saya kan? Biasa aja itu kan. Kalau o e o ba malah jelek. Karena mereka tuh udah Coba bulat. Hah? coba saya mau coba baca Ayuba sekali aja Pak Coba ya. sok. Boleh. Uba u an ani a naminal munima I an ani a. Ani a. Itu tinggal diindah-indah aja. Indah tuh maksudnya indah tuh suaranya pakai suara pakai hati, pakai perasaan. Sama kita sama pasangan kita sama istri kita, suami kita gimana sih ngerayunya? Mi, malam nih Mi, bikinin mie dong Mi, gimana gitu. Mi, bikinin mie dong Mi, nggak gitu kan? Ada suara indahnya, gitu ya. Nanti tenang aja, yang penting fokuskan bacaannya bagusin dulu. Karena kau itu hari ini mungkin memikirkan bacaan bagus aja udah Masya Allah udah hebat banget. Nah nanti tinggal lagunya. Insya Allah ya. Gitu. Inilah a'budu ulaika. Yang bawah aja nih bacanya. Kenapa Pak kalian di atas? Oh sama kan? Yang atas ini kan sama ke bawah tuh. La'budu boleh mau dari atas dulu juga. Sama kan ke bawah tuh la'budu. Ini ulaika itu sama nih. Ayo kode baik membaca atas juga boleh. La'abud. Ya. Bawah ini. Ya boleh mau bawah mau atas sekarapmu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Nah,
sehari-hari kamu belajar lagu. Bisa deh, percaya sama saya. Yuk, terus ulang. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Kemudian. Ala asarihim yuhra'un. Ala atharihim yuhra'un. Kemudian. Wassalamun alal mursalin. Wassalamun alal mursalin. Ulaika alal Ulaika Pak ya? ala huda. Ulaika ala huda. Ula ulaika ala huda. Kemudian. Makisina fihi abada. Makithina fihi abada. Kemudian. Alam Alam, naj'alil jangan alam. Alam, alam. A, ya Pak. ari. Ari. Ari itu belajar alif ya. Kalau belajar ain, ari, ari itu ain. Kalau alif, ari gitu ya. Alam. Alam naj'alil arda mihada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian. Bihadal hadisi asafa. Bihadal hadisi asafa. Kemudian. Min aulia. Min awliya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Kaparatul. Bergaul sama Yani nih, kaparotul. Oh, perasaan mulut saya tuh sudah ngerok Pak bilangnya. Iya, Saya kalau langsung. ngaji kan bukan pakai perasaan. Kalau sama suamimu Mas Prasetyo, Mas Agus ya, Mas, pakai Prayit hati. Pak, prayit. Prayit, no. Prayit itu dengan hati. Kalau ngaji mah nggak pakai perasaan, pakai didengerin orang gitu ya. Itu Iya, Pak Prayit, no, bukan Pak Agus. iya itu memang dua nama itu Pak. Dua nama. Pak Agus, Pak Prayitno. Iya deh. Yang satu prihatin, yang satu Prayitno. Aduh, hebat jodohnya ya. Prayit. Prihatin. Ya, terus. Ulaika humul kafaratul Kaparatul aja. Iya, Pak, iya, Pak, iya. Kaparatul. Yuk. Ulaika humul kafaratul fajarah. Baru benar. Ulaika humul kafaratul fajarah. Tinggi tapi nggak teriak gitu ya. Kalau tadi kan sama Yani maunya tinggi kenceng-kenceng karena dia biasa dikerasin ya. Gitu. Jadi bisa yang kalau rendah kan yang tadi kamu rendah, tapi nggak usah digedein. Baiknya udah suaranya udah bulat. Nih. Ula, ulaika humul kafaratul fajarah. Gak usah digedein ya. Karena kamu udah gede gitu. Udah stop deh. Ya. Yang bawah.
La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Harusnya nggak mulai nyuri napas. Kalau cukup kuras dari wala ilah nanti ulang lagi wala ilaha ula itu ya. Gitu. Emang Ulang ini Pak, ulang banyak Pak. banget. Yuk. Kalau diputus sampai mana? Sampai wala ilah boleh. Iya. Bismillah. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Iya, kalau napas kuat nggak apa-apa. La ilaha ula'i wa la ilaha ula. Tuh kalau saya suara rendah juga nggak kuat ya. Kalau suara tinggi sampai ke sini gitu. Pinter. Ya, alhamdulillah ya. Tak sia-sia bergaul sama orang-orang pinter ya. Ya, Inna. Inna. Inna guna. Inna. Inna. Ana. Ana. Anna. Anna. Ama. Ama. Amma. Amma. Kemudian. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Ini kok dilewat sih, Mbak? Innahu belum. Astagfirullahaladzim, iya Pak. Iya, dia lewat. Ayo lagi nggak apa-apa. Innahu. Innahu. Innaha. Innaha. Ummuhu. Ummuhu. Ummuha. Ohnya jangan ditahan. Ummuha. 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 Kemudian. Innahum kanu mujrimin. Innahum kanu mujrimin. Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Lagu saya jadi aneh ya. Apa-apa lah ya. Yang penting bacanya dulu. Kadang-kadang terus. Summa adbara yas'a. Summa adbara yas'a. Kemudian. Fa'in. Fa'innal. Fa'in. Fa'innal. Kenapa Pak? Fa'innal ya. Iya. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Fa'innal jahima hiyal ma'wa. Bagus. Kemudian. Labisina fiha ahqoba. La labithina fiha ahqaba. Kemudian.
Hadaiqa wa a'naba. Ainnya yang kurang mantap ya. Hamzahnya udah nih. Hmm. Hadaiqa wa a'naba. Latihan ain itu tiap pagi itu ada nasi sedikit ditelen ya. Nelen nasi. Atau nelen ludah. Itu ya. Ainnya belum keluar, belum mantep. Yuk. Kalau udah jago ain itu wah ustazah banget gitu ya. Yuk, Saya ulang ya, Pak. boleh. Hada Iko. Iya. Hadaiqa wa a'naba. Hada hadaiqa wa a'naba. Kemudian Inna hadihi tadkhirah. inna hadhihi zalnya tuh belum mantep. Tal. Tazkirah. Iya, inna hadhihi tazkirah. Saya kurang Ya, ulang, Pak. boleh. Inna hadihi tadkhirah. Inna hadhihi tazkirah. Kemudian Summa enggak. panjang. Ini apa ya? Somma ma. Ayo. Summa amatahu fa'akbarah. Thumma amatahu fa'aqbarah. Nah, kalau dilatih ya. Kurang mantap dikit. Fa'aqbarah gitu ya. Ulang, Pak. Boleh. Sum gimana? Summa amatahu fa'akbarah. Bagus. Kemudian tuh banyak kemajuan. Nun mati atau tanwin. Nah, ini siapin pulpen. Kalau ada menemukan nun mati, ketemu nun dan mim idgham. Ini ya. Kalau nggak ada nun mati, ada tanwin nggak salah satu dari tanwin ini? Bisa an, bisa in, bisa un. Kalau ketemu nun dan mim, itu melebur, ditandai dengan tanda tasdid itu. Khairun. Khairun nisa. Min jadi mim. Bunyi nun matinya jadi hilang masuk ke idgham ya. Mim tuh enggak n-nya hilang. Mim ma itu idgham. Salah satu tandanya ada tasdid kalau idgham itu ya. Kemudian silahkan. Ini bacanya gimana, Pak? Khairum, Ah, khair gitu. khairun nisa gitu. Ini ini maksudnya ke sini ya. Ini disamberin ini kan ini lagi bicara tajwid nih. Mbak Atin udah pintar tuh tajwidnya ya. Nanti sama dia belajar. Nah ini menandakan ini domah tain berhadapan dengan ini. Domah tainnya baca satu. Khairun nisa. Ini seakan-akan nggak dua karena ketemu tasdid gitu rumus. Ya. Khairun langsung nyamber, Pak. Iya betul langsung nyambar karena ada tasdid kan. Khairun nisa. Khairun nisa. Ah gitu. Khairun nisa. Kemudian. Mimma. Mimma. Bagus. Kemudian. Wa ma Nah digeser dulu. lahum. Iya. Lahum. Pak, itu saya mau Ya. tanya, itu kan ada min ya, Pak ya? Minnas itu Nanya jadi nyamber? panjang. Nyambar tapi nanya ada madni di sini. Bagus. Ya, Jadi itu dari saya sini tanya itu. minna gitu jadi panjang. Hmm. Bismillah.
Wa ma lahum min nasyirin. Iya. Wa ma lahum min nasirin. Nanti rekamannya diulang-ulang ya. Bagus dah. Terus Huwa fi dolalil lilnya masuk ke mubin. sini. Ingat-ingat ya. Rumusnya ya. Nanti catat ya. Pakai di buku ya. Rumusnya. Setiap tanwin. Tanwin itu tadi ya. An, in, un. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid. Tanwin ini baca satu. Jadi lahu huwa fi dolalim. Tuh ya. Satu rumusnya. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid. Tanwinnya baca satu. Ya. Ini kayak tadinya khairun. Bacanya satu tuh. Khairun. Masuk ke sini. Khairun. Rumus yang kedua, setiap huruf mati sebetulnya apa aja? Huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Dari sini mim, mimma, wama lahum tuh masuk min itu ya. Huwa fi dhalalim mubin ya. Berarti itu kayak gini bacanya Pak. Dolalim mubin. Limnya masuk. Pokoknya Nyamber. dolalim Lim mubin. Kenapa ditahan nun mubin. dan mim itu gunnah, huruf gunnah, huruf ditahan ya. Huwa fi dhalalim mubin gitu. Bismillah. Huwa fi dolalim mubin. Bagus. Kemudian Ala siratim mustaqim. ala siratim mustaqim. Bagus. Kemudian Summa damas. bukan nyamber. Sama dammarnal akhirin. Nyamber ketemu. Matobi ketemu huruf mati juga jadi nyamber. Naknya jadi pendek. Sama dammarnal akhirin. Summa dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akhirin. Kemudian. Udah Pak, saya ulang Pak. Saya tadi salah loh. Ayo lagi. Summa dammarnal akhirin. Bagus, cuman tinggal sedikit kurang nyamper nih. Thumma dammarnal. Thumma dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akhirin. Coba centak. Summa Bener? Summa dammarnal Bener? dammarnal Bener? Bener. Ayo. Summa dammarnal akhirin. Gitu. Nyatanya saya nyuruh nyentak malah pas. Kalau saya ngajarinya lebay nanti baiknya lebih lebay lagi. Kalau lebay kan gini. Tsumma dammarnal akhirin. Gitu. Saya belajar nyentak baiknya pas. Gitu. Bagus, pinter. Qalilam. Qalilam ma taskurun. Bagus, tinggal sinnya aja. Tash. Oh iya Pak. Shh. Ayo lagi. Qalilam mash. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Kemudian. Qala innakum makisun. Diulang lagi. Oh, ini laknya pendek apa panjang, Pak? Lanya pendek. Qalain. Qala innakum makisun.
Qala innakum makisun. Kemudian Qala innakum makisun. iya, kemudian Liyuqda liyuq liyuq liyuqad. liyuqda gitu Pak. Iya, Liyuqda liyuqada. liyuqda ajalum musamma. Liyuqada ajalum musamma. Inna kaidim. Mati. Oh, ini tidak nyamber Pak. Kaidim Iya. gitu, bukan? Kaidi Kaidim. matin itu Quran itu ada nyamber seperti nyamber ya. Maksudnya kalau bahasa Indonesia kan Bu Eka di Mataram. Kalau baca Quran Bu Eka di Mataram nyambung gitu. Ada nyambung begitu kalau Quran ya. Kalau bahasa Indonesia kan diputus-putus. Bu Eka istrinya Pak Agus Prayitno. Bu Eka istrinya Pak tapi ada yang nyamberin ada yang enggak gitu nanti. Nah yang nyamber itu nanti idgom, ada yang tetap, idhar, ada yang ifa itu aja. Jadi baca Quran itu seninya di situ. Karena kok saya udah kenal huruf tapi nggak bisa baca Quran. Karena baca Quran itu ada nyamber-nyamber gitu ya. Inna kaidi matin gitu. Inna kaidi matin. Bagus. Terus Walan na'u. Nih ya Pak. Walan na. walan walan nu'jizahu walan nu'jizahu haroba. Iya. Walan nu'ziro. Apa ini Pak? Nu'jizahu walan Oh iya. nu'jizahu haroba. Walan nu'ziza. Nu'jizahu nu'jizahu haroba. Nu'zizahu gitu. Ah, Walan ah. walan Iya. nu. Kan tidak panjang kan Pak walannya Pak? Iya. Panjang. Walan nu'jizahu haroba gitu ya. Walan nu'jizahu haroba. Iya, pinter. Kemudian Oh, belum ini lupa belum saya pelajari tadi. tapi pinter, Masya Allah hebat ya. Ini. Wakuluhu ham wakulu. Fakuluhu. Astagfirullahaladzim. Iya. Fakuluhu habi nah hani Hani am, hani hani am. am wa Fa, kuluhu bukan wa, fa, f, fanta. Fakulu. fakuluhu am hani am mari apa A, Pak? Mari kalau ini agak dicepetin aja karena ini bannya dua. Fakuluhu hani am mari'a gitu. fakuluhan Hani, fakulu hani am mari fakuluhu hani am mari'a. Kemudian. A. Ini Bukan. panjangnya enggak? Ay- bukan, hanya dipanjangin. Kan Mantobi. Milatun gitu. Am, Kepedean. am, Ibu ini kepedean. milatun, Milatun. Hanya panjang. Milatun. amilatun nasibatun, nasibah, Milatun. Milatun nasibah.
Iya. Amilatun nasibah. Iya. Kemudian khusyubum. Kusubum mus Es. kusubum Musan. khusyuk Musan. Khusubum musan. khusubum musam. Musan nada. Musan Oh, nada. khusubum musannadah. Khusyubum musan nada. Khusubum musannadah. Iya, pinter. Segini dulu ya. Wallahul Udah Saya banyak belum kemajuan. belajar nih, Pak. Iya, Ini aja hebat, 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 hebat. Masya Allah ya. Belum belajar aja udah sebegini. Nanti tinggal ngulang-ngulang lagi, udah mantep lagunya ya. Nanti bisa saya khairun juga. nisa mimma wa ma lahum min nasirin. Nanti di YouTube cari yang ngaji ikro 5 saya sendiri ya. Ada belajar lagu Ya, nanti. Ya. Terima kasih Bu Eka sudah mau belajar malam ini menggantikan. Jadi yang menggantikan jam orang lain nggak berhalangan itu berarti pahlawan buat saya ya. Karena daripada kosong nggak apa-apa gitu. Terima iya, Pak. kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.